Obavestina meno Allahi Azza wa Jelle ki suratul Ahzab wa kerindoj an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Au pejgamberi bivarani te ovel preći e mu'minenge negoli ola korkori pese. Pa pazine nek prilika o pejgamberi alihi salatu wassalam va kerja da vas ovliko okova ano kasereva sta i miri duša na nete oven čačutne mu'minja na nete ovel tumen potpuno imani sađi ko temena je to avtumenge pomango preći korkori tumen da taro tumare vladija taro tiro mali barvali pa kova isi tumen hem taro sao manuša a pazinen avelo Omeri radi Allahu ta'ala an hem akeri ja Resulallah sjamange pomanglo popreći taro sa osim na taromande korkori. Perino pejgamberi alihi salam kava kerle se ome ako mangea tove mu'mini potpuno imani tove tut mora te ovaftuke preći hem korkori tuta. Pairini pe Omeri džala hem gođa razmislini. Saro dova majo pejgamberi tove pomanglo hem popreći korkori mandar. Pa dela pe godi kerela korkori pe aj hesapi. Pa po pejgamberi tano sebepi. Somei klilun. Taroteri, taritomina konuri. Hem panda putia vera buća. Irino Omeri imala ko pejgamberi puna ja Resulallah. Aka nas yanmange preći hem pomango hem korkori mandarda. Pa gyar bivalani o pejgamberi tovel svako je ke muslimane se. Preći tarosa, a hem korkori amendarda. Pazinen, najšužo primeri, kad kerela pelafi taro Mangipa premalo pejgamberi, alaihi salatu wassalam, kaj kara ka negoli, kod ja najšuži generacija, ko ashabija. Pa isjamen primeri taro Theuban radi Allahu ta'ala an. Ashabi ko vasine robo, panlo, pa velo pejgamberi alihi salatu wassalam oslobodinle, delle sloboda, hem mukelle se ko izbor te birini, mangela te irini pe kere pire familiake ano Yemen, ili mangela te açol e pejgamberi alihi salatu wassalam. Pa irini o Theuban radiallahu ta'ala an, hem birini te açol e pejgamberi alihi salam, na mangela te jalko piri familia. Pa yek dive avelo Theuban radiallahu ta'ala hem dikelle o pejgamberi kret ano muy bledo, žuto, dikelle o pejgamberi tužno, dikelle o pejgamberi ko gajle, kisikiracija, pa pučelle o pejgamberi o Theuban. Sosi tu kes, te nasjan nasvalo možda. Hvala o Theuban naja Resulallah. Sa stosim najmanje ništa. Pa pučelle o pejgamberi alaihi salam, pa sosi tuke, sosi zgledina gehar. Hvala ja Resulallah, nadiklum tut ek baro vakti. A kada god me tut nadikava ek baro vakti, mesim ko eke savko hali. Hvala ke dama godi ko ahireti, darava kaj više na ne možda te dikav tut, sebe pitu kao veko najšužo društvo, ko društvo je pejgamberencar, a ako kuvavan u dženneti, barem šaj najte dikav tut. Tu zasigurno kao ve ti deređe u peder mande. A ako na kuvavan nisar ko dženneti, tega ni nikad najte dikav tut. Vla kada dama godi ko odova, mange paro avela. Kada samo dama godiko akava hali, mange palesta akava perela. Pa palo dova o Allahi Azza wa Jelle objavini Kur'ansko ajeti ki sura An-Nisa. Kava kiru Allahi وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Objavino Allah Azza wa Jalla Kur'ansko ajeti vakeri, a okolo su kao en pokorna, e Allah se, hebe pejgambere se,
ola kao enko društvo, pejgamberen car, iskreno manušen car, šehiden car, šukar manušen car. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. A divno li, a šužolji od ova društvo. Subhanallah. Pa je sjamen primjeri kad te ova pelafita od vam Mangipa premalo pejgamberi. Sjamen primjeri ko Hubeib ibn Adi. Ashabi ka sa starge sino mušrikija palo su sine bitka ko Bedr. A stargene je mučinenale. Duhavenale ne bili demek to svetinen pentikalen plo Muhammed dese. Pa palo sa od dva mučiba sar penđarut no butenge. Angladite mudarenle jektaro la vođija poglavarija taro mušrikija vela pučelle o Hubeib. Bili mangea kanatu, to je tuke kere, rahati, ko društvo tire familija, ako tiro tanta velo Muhammedi. Irino Hubeib kava kere, wallahi, mene bi mangav to av kere, mire familija, rahati, šukar, akuna je pejgamberi alihi salatu wassalam samo je karote postavil. Samo je karote postavil. A kamo li nešto poput rodova? Pa kad tada kaja odvača čutno Mangipa kova i kjola sinetaro kalbija na saravdije veštačko Mangipa kova i kjola samo taro muja. Pa pazinen diveli duj anglaljo pejgamberi alihi salatu wassalam kana kjele dunja ukljela ko mimberi hemakeri o manušalen. Ako neka suvredijun, ako neka čavađum, kuđum, ako neka star nešto taromanirelum, neka velem avdio dva neka vakeri pošukare, nego li ta velko diveke da od dinari hem od diremi na eto taro hajeri. Pošukara kana avdije neka vel, hem neka vakeri. Subhanallah, koji kuštel, koji neko kao kere pejgambere se tava kawa. Sare čutineno. Savore mukle pire šere, hem rovena. Niko naštija tu štel, a kamo li te vačeri. Pa pago je kvakti ko maškare džamija koja vini pe kinsani em penela me ja Resulallah. Ma je sijan borđi, me mangava miro hako tuti. Pa hine reakcija ko ashabija. Subhanallah, pa uštelo Alijem kma ja Resulallah, mukman me tiri navku tirothan. Pa uštelo Abbas kma ja Resulallah, mukman me ko tirothan kma na. Kaj tamo mirohe me tiri navtu džohaku. Pa vikine manušeta velan glav, keda velan glav, kaska dikel o ashabi ukaše ibn Muhsin. Kiedy kano pejgamberi pučelle, pa zarem tu o ukaše. Zarem tu rodea tiro hakko mandar, a me tuke ko Allahi dova kirgjum. Te kuvek o dženneti bizo te dehe sapi. Bizo te položino računi. Bizo to vel tut azabi. Zarem tu o ukaše rodea. Pa jerino ukaše pa ja Resulallah. Tu rodingjan tirane, ako neka se nešto kirgjan, me samo javim njoma, rodava miro hakko. Učelo pejgamberi dobro se odva su tu mangero. Nula, ti je klufta ke cijamne. Dok ravnundjan sine o Safija rovlikaja, huđan ma sine ko vođi. Pa on manga avdje dva tiri navtuki. Pa onda dikajek reakcija ko ashabija. Subhanallah. Koji od vas su kao vazdel po vas upravo pejgamberi alihi selam. Pa naredio pejgamberi puma džanene rovlik kola jasine ravnunava o Safija ko ljufte. Pa koga angije rovlik dela je ukaše se. Ali ukaše. Je vas dela. Čalo. Dela ukaše, vas dela je rovlik. Zamahnini. Trznini. I subhanallah. Ashabija čilem dikenu. Jek puti. Duvar od trito dron frdela je rovlik. Hem ukela pirevo štakovo dje pejgambere sere. Alaihi selam. Hem počminu ukaše so. Terovel. Hem akerde se ja Resulallah. Nula me tuke saka dao. Me tuke bisa dao su isima. Pa počelo pejgamberi alaihi selam o ukaše.
Co se kerjana kawa? Irinu kažem pa ja Rasulallah taro tiro keriba lafi svatingjum kai pandahari kamu keamen e dunya kanake. Pa manglum toa paluno koa tut katakini. Subhanallah. Dike nesiri namera. Pa pazine nu kashi uspinjati piri namera. Sar su uspinjati kvelko dženneti. Pa na eftavar de šila de manušenca. Manuša kula na ete položinen o računi, manuša kula na ete bizo hesapi, manuša kula kakven ko dženneti, bizo azabi, bizi kazna subhanallah. Kvasine iskreno čačutno, mangipa taro kalbi pralajem. Hemola sine spremna sate denen te žrtvujnen, ker kerala pesine lafi taro pejgamberi, alihi salatu wasalam. Butitane, primjer ja dajem ko te ođubljamo toge piro mangipa premalo pejgamberi alihi salatu wassalam. Iako i ta ne primjer ja but, no a men ograničime si jam pa inša Allahu ta'ala pona odori kada ti prilika kao ova ka pomina neko bor primjer ja pobuter znači kaj ođubla isto ja samo murša motovge piro pokornost, piro poslušiba, piro šuniba hem piro mangipa i pejgambere alihi salatu wassalam. Sinejek manušni, koja ki lufta ispratingja dade, čave, rome, empale. Saudija muršikani populacija su sineva ki familija ispratingja sine ki lufta. Pa pali lufta ko dire kogo ashabija iranena, oji kilite duža kera. Pa sar ko avela, manušni pučela taro pirodat. Na tirodad na kraj dunja, udardo. Ili nema mšen hova, inna lillahi wa inna ilaihi rađim. Sasijam Allah esem sale se kirinami. Pa saraveva vera, pučela pire čavese, pire maksimese, vam udardo. Pa ista lafija. Sasijam Allah esem sale se kirinami. Pa veren pučela, taro pirorom, hem sađi ko kraj. Ko kraja pučela, asosije pejgambere. Irino ashabem kuma ofta šuka eke avela. Pa džikerle kja manušni, ke diklale iringema ke djale se, ja Rasulallah, čači pa se seko ajek paripa palo tute i tano loko. Čači pa se ja Rasulallah svako ek paripa musibeti pali tute i tano loko. Pa tano kwa primjeri dikaja, kaj manušni sa o mangipa sine subhanallah. Dikido je pejgambere alihi salatu wassalam. Lakoro paripa je makiri duk palo manušaka snašalja sine lake bud poloki. Vajtano ništa ver nego li mangipa premalo pejgamberi alihi salatu wassalam. Ko kraja ka pomina ek hadisi koto pejgamberi alihi salatu wassalam dela nasihati na muslimanem Sari odovato setino lezzeti o budlipa kwa kawuzishimo dini. Makawakero pejgamberi alihi salatu wassalam nanete o setini o lezzeti o budlipa taro imani osimokova. Kova kopiro kalbi sile trin sifatia ili trin buča. Prvo taro dijakno pejgamberi alihi salam te mangelpe e Allahe heme pejgambere pobuter taro bilo sojale. Vajtano prvo uslov, ako mangea to setino lezzeti u budlipa kotiro imani. Te mangea Allahe, heme pejgambere, pobuter nego li bilo so averti dunja. Dujto bilo pejgambere alihi salam, te mangea manuše samo ko anava Allahe so. Subhanallah. Hem trito buti pomino pejgambere alihi salatu wassalam, te mrzine te ove iramo anu kufr, anu neverovanje. Sar su mrzine a tove, fardimo ani jak prava muslima. Pa mulja Allah azza wa jal to prostine, a vengemo marru telengemo. Wa akhir davana, alhamdulillahi rabbil alamin.